İzleyenlerimizi hayırlı iş. Bu ne şunlar? Hayırlı işler, hürmetli dostlar. Şıkkallarınız, heybetler kildiniz mi? Rahmat, ilk motorlar kilgensiniz. Rahmat zoruydu. Bugün indi bizden bayramımızın sebebi Tatarstan'ın ot kazangan artisti, ilk motorcu Şıbız Fülüs Kager olmadığınızı izle. O sizge bugün türlü jırlar jırlar. Bir bizde, jırlar bizde, kumul hoşumuz. Hazır mı? Begebet. Eyde güzel hoş olduk tagın bir tapgı. Sizin oldu. Tatarstan'ın ot kazangan artisti Fülüs Kager'i. Hayırlı iş, hürmetli tamaşaçılar, muhterem milletteşler, bizge kadirli bulgan jırmın suyuşu dostlarımız, hammangizge de Tataristan'dan, Kazan'dan yalqınlı baylar selam. Mine hürmetli dostlar, şimdi köpten hıyallanıp, köpten kütüp algan konsertlarımız gelip jetti. En mühimi, Irak'ta, Kanada'da, Toronto şehirinde yaşayan milletteşlerimiz, biz sizni sağınıp, sizni görürge dip geldik. Mine şunu da söyleyip bilen, bunda siz Tatarca anlap oturasınız mı? Barınız da bilesiniz mi? Malatsi. Tataristan'ın at kazangan artisti Rüstem Rahmatulli. Klipte de onun halal cepinde batını Gülnara Yermiyeva. Bu sizge tanış mı? Bu nerse? Buray. Buna cemaat sizden işimle öğrenip geldim. Gelip çıksa yarar etti. Bu ne yapıyor? Başka kurayı bu.
yurğum, hay para yurğum, hay para yurğum, hay para yurğum. Malka. Ha? Hay para yurğum. Rahmat.
bizde var şunday jigit, bayanchi jigit. Bizde yok. Amerika'da yok. Ey izledim men orada buna böyle bayanchilar yok. Türlü bayramlar var, isimisi yok buna. Bayanchi jigit yok. Sizde var. Ruşat degan jigitni bilasizmi? Bilamiz. Ruşatni biladilar, молодцы. Ruşatni bilgan birga. Mana Edagizlar uyda chaqirgan, birga tut toshqmaymiz. Mana bulay chaqiramiz, olay bugun. Hozir по-другому. Bu yerga qozonda shular chaqiramiz. Biz bulay chaqiramiz. Ruşat, 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 Ruşat Rakimov Edagizlar.
bella cosa, una giornata e sole, un'aria serena dopo una tempesta, bell'aria fresca pareggia una festa, che bella cosa una giornata e sole. Татарстанның атказанган артисты Филис Кагеров, ансамбль Мирас. Филис Кагеров. Рәхмәт, дуслар, зур итеп, рәхмәт.
sahnaga Mersal opa bilan Amirni Shokirga aydagiz birgalar. Mersal opa. Hürmetli iптәшләр, милләттәшләребез, бик зур рәхмәт сезгә килгәнегезгә. Без бик шат булдык шул артистларны каршы алырга монда, Торонтода беренче мәртәбә зур сценада, сахнада biz сезнең тәкъдим итәбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Biz бик шат булдык. Готовили большие подарки для наших гостей и благодарственные письма на имя министра культуры Республики Татарстан. И хотели бы вручить эти наши благодарственные письма от татарской комьюнити Берлек в городе Торонто. Карин Сантарио. Здесь у нас наша эмблема Берлек. Здесь акбарс на фоне канадского флага и кленового листа. Вот он поднимается по острым краям канадского кленового листа и смотрит назад, потому что он хочет видеть свой heritage, то есть свое наследие. Вот. Это наша эмблема Берлек. Вот еще мы приготовили письмо Certificate of Appreciation Рушад Рахимов. Ну а подарок на память мы вам кленовый лист. Mustafa, sizga bek zo'r rahmatimizni bildiramiz. Shundan biz shu konsertimiz bilan kelarga degash, siz endi o'zingizning kuchingizni jallamisha, o'zingizning tilagingizni bildirib, shu konsertni uyushtirishga mana shu Kanada yilida Toronto shaharida yashagan millatdoshlarimiz bilan uchrashtirganingiz uchun sizga Mesulabga bek zo'r rahmat, hamda bek zo'r rahmat yo'qtashim Rushad Rahimovga bek zo'r rahmat. O'zimning ya do'stlarimni, ya yo'qtashlarimni, ya tuganlarimni Rahmat millatdoshlar. Allah bizga kelajakda uchrashuvlar nasib bo'lsin. Sizga eng ko'p salomlar Tataristonimizdan, Boshqirdistonimizdan, hamda eng ko'p rahmatlar. Xudoy taolo yordamidan, rahmatidan sizni bir boshdan tashlamasin. Rahmat. Sen sog' bo'ling.